Кунаклар, кунактар. Туган төягыбызды нурлап яз килде. Май, күләс кояшы, йылы көндәре, надлы булышы менән генә түгел, бәлки еңеү байрамы булуы менән кадерле. Был көнде ата-бабаларыбыз фашизмды тармар итеп, еребезгә яшәүдән үден кайтарды. Кешелек тарихындагы кан куйгыс хугыш 1945 елның 9 май көнендә Совет иленең еңүе менән тамамланды. 9 май еңеү көне. Бұл дата бөек батырлык һәм ватансылык, хугыш корбандарын искә алу, яугирларыбыз батырлыктары өсөн олы шатлык һәм горурлык символына әверелүе кешеләр күңелендә мәңге һакланыр. Июнь һәм май, яз менән яй, 1418 көн хугыш тынмай. Халкым өсөн шул айларның береһе көлә, береһе илай. Шомлы июнь, еңеүле май. Бөек ватан һугышы көндәре елдар үткән һайын алыслаша. Ләкин халкыбызның фашизм белән тиңһез көрәштәге батырлыктары көндән-көн яктырак сыгыла. Без фронтта туранан-тура катнашучыларды, тылдан торып фронтка ярдәм итүчеләрне, халкыбызны бөек еңеү белән котлайбыз. Хәзер котлау өчен үзе гимназиябыз директоры Хәмитова Люция Тәлгать кызына бирәбез. Рәхмәт итегез. Хәерле кис, хөрмәтле коллегаларым, хәерле кис балакайларым, хәерле кис безнең сакырылган кунактарыбыз. Иң безнең илебез өчен иң изге байрам килеп етеп килә. 9 май безнең көтеп алган байрамыбыз. Чөнки 71 ел элек безнең халкыбыз шундай явыз фашизмды еңеп сыккан. Шул хәтлем авыр кисеп, ул фронтта ниндәй авырлыктар кискәндәр, тылда ниндәй кыенлыктар кискәндәр. Әмма ләкин ниндәй генә корбанлар һалмаһалар да 27 миллиондан артык безнең Совет иленең кешеһе үлеп калган. Менә Өфөлә безнең миллиондан артык кеше яшәй. 27 миллион, ул 27 Өфө калаһы дип әйткән була. Шул хәтлем халык күп кырылган. Шулай безнең дөньябызда тыныслык булган өчен. Бүген безнең бик матур, бик тарихи көн дип әйтәк була. Безгә кунак килде. Мин асан күңелдән шатман. Үзенең вакытын табып, бүген генә ул зур байрамда булган безнең кунагыбыз. Безнең республика башлыгы менән очрашуда булган. Әмма ләкин безнең сакыруыбызды ла кире какмаенса, ул безгә килде. Шуның өчен зур рәхмәтлебез. Яуид Гумәр улы Күзиев, Бөек Ватан һугышы ветераны, танкыга каршы артиллерия лейтенанты, Берлин өчен яуза катнашучысы. Балалар, ишетәһегезме? Нацист концлагере әсире. 1902 елдан хәрби хезмәт һәм һугыш ветерандары Республика комитетының ревизион комиссияһын етәкләй. 1920 елдан 15 апрелендә Башкортстан Республикаһының Шишмә районы Әмин авылында туып үскән. Без ага үз бирәбез, ул күп итеп кенә без ышанабыз, үзенең нимә исендә калганын һугыш вакытында, нинди теләктәре бар һезгә бүген әйтеп китер. Зур рәхмәтемне белдерәм Тактаев Хайрат Рашид улына, ветерандар комитеты президиумы агзаһы, Башкортстан Республикаһы ветерандар оешмаһы ассоциацияһының башкарма секретаре, Башкортстан Республикаһы Җәмәгать палатаһы агзаһы һәм Россия милләте территориаль идаралыгының җитәкчесе урынбасары. Ул да безгә ошылай ярдәм итеп, безгә матур кунак алып килгәне өчен. Хәзер игътибарыгыз менән балалар матур итеп тыңлагыз. Бу безнең өчен зур бәхет. Ветеран, һугыш ветераны һеҙҙең алдығыҙҙа сығыш яһай. Һүҙҙе һеҙгә бирәбеҙ. Миңә кирәкмәҫ, наверное,
Керек булыр. Микрофон отырып һәгез, уңайлырак булыр. Отырып һәгез. Yok. Şunday motor kolu aldığında oturup bulmayındı. İsen misiniz iptaşlar, isen misiniz babalar, isen misiniz okutucular? Şuayrak mı? Ha mikrofonsuz soruyu başlasam ya bulmayayım mı? Benim голос böyle. Bana men bugungi kunda bir ulug' kishi. Ortda eshitiladimi? Ha? Вот. Men tug'dim 20-yilni o'ziga sanab ko'rasiz. Ko'pmi menga hozir yosh. O'qidim ovulda 2 yil Chishma rayonining Amina ovulida. Shundan o'qidim Ufada. Ufada bitdim 10 klass. Shu vaqtni orta eshitiladimi? Shu vaqtni İspaniyada savaş baradır. İspaniyaga kirdilar faşistlar. Onlar bilan savaşta bizning askarlarda qatnashdi. Bizning lyotchiklar, bizning tankistlar, moryaklar. No jengib bo'lmadi faşistlarni. Ular anda o'zlarining hukumatini yasadılar. Shundan Hasan savaşlari bo'ldi. O'zeri Hasan onda yaponistlar bilan savaşlarga to'g'ri keldi. Shundan xalqning oldida savaş bo'ldi. Mana biz o vaqtni o'quvchilar tilaklarimiz bo'ldi, eshitilmayapti. Tilaklarimiz bizning bo'ldi ilga bo'lishirga. Bütün bolalar, yoshlar военный ДОСААФ, добровольное общество содействия армии и флота, shunda o'qirga to'g'ri keldi. Shkolada men o'zim DOSAAFni bitirib, instruktor bo'lib, противовоздушный химический оборонani o'rgatdim bolalarga 6-klassdan boshlab 10-ga qadar. O'zim o'qidim, o'zim ularni o'qitdim. No, shundan tavuk qo'yadi, savaşlar bo'ldi. Finskiy savaş boshlandi 39-yilni. Карточная система, ağır turmuş kelib jetdi. Men, семья mening bizning 5 bola, atayning 4 klass образованиясы, enening 0 klass. Va biz 5 bola ishlarga. Ну, barimizda o'qiymiz aylat, 5ga da, nega 4ga. Ну, bizning 4 bola, 4 malay, bir qiz. Biz malaylar barimizda so'rashdik, военный bo'larga. Men eng ulisi, men tirishdim, shu o'rta maktabda o'qiganda bütün harbiy kitoblarni o'qib chiqdim, bibliotekada. Artilleriyani yaratadirim, pushkalarni. Onlarni da varsında o'qib chiqdim. Shundan ikinchi yaş тоже o'qidi kitoblar. Bu tanklar turida o'qidi. Beshinchi yaş dengiz turida o'qidi, moryaklar turida. Shulay etib biz men ketdim. Nega aytayım endi mening do'st bor edi. Shavil Kuzikeyev. O'qiganda biz endi значокlar oldik. Parashutist Strelov. Men 100 возможностьdan 98 очок belki. Men bo'ldim chempion по стрельбе среди школ города Уфы. Bu vaqtlarni. Mening arkadaşlar
Dasafta da okup yürüdüler. İdil boyunda da okup yürüdüler. Şundan men iptaş bilen gittim voyinkomatga. Onu bitkeş. Meydem bizning jibarimiz voyin училищеga. Onu ayta koya varasız. İlge koya keler şunday veriniz. Biz anda neyimdi hazır? Zullar, unkular bitkeş. Onu ayta Sibir'e varasızmı? Varağız neytem. Tomski şehrin bilesiniz mi? Koyan biliriz neytem. İptaş komiser. Şöyle aytıp, İkimizge bilet yazıp verdi besplatный. Akşa tünerge kerekmey. Şundan az egzaminga başam varıga. Nindi fenler, сочинение, диктант, арифметика, или тамал, математика и география. Barıp jettik, biz buna koykana kurmadım geç çokta, belki çokta. İden de yine üstüm mi? Benim enikaşlar da yine de yine üstüler. Zaten kabargalar ne kıyırızın iden de üstkeş. Şundan İptaş bilen bir dost bilen, Şamil Kinzikeyev bilen gitarga olduk Tomski'ga. Etege de kurkağızı eterge, inege de nişlerge, buna etmişi kilip zitti, şuldu kiş, irtege polis kitabı falan. Şuna oşa oturarız, oşarga bizden 8 kişi otura, hopa da otura, metan hopa, niye sen bizde her vakit? Sizde kümürlü, sizde üç bala, bütün yerde balalar yok. Şuna etip, etmişi kiş kilip zitti, üzüm tirge bastım, nişige tirge, battım tirge. Şundan etege turu girdiğinde, ete innem etem, büyük men irtege gitem, koya bitersin. Tomski şehrine, buna kıyagaz birdiler bankamattan. Biz şimdi üzümüz kıyagazdan olduk. Добровольно, deyip atalar. Şundan ete bir jakka çıkırdı, opa bir jakka, ete alıp gelgen şahliklar bulduğunda, Finski soğuş vaktinde. Ete alıp gelgen bir buhan ketey, opa alıp gelgen bir krugovoy Karakovski kolbasa. Onun işi falan isterdim benim. Karakovski, onu kırgen de yok indi. Şöyle etip, nida saray benim var ya, saray, bir yurt bizden, Bulgarlı böreleri şırıntları osta. Soğuk yer kışkını. O kaç bilen, odun bilen yağdırık. Şundan aldığında epey saldım, nene sürmadanlı üzüm yazadım. Ne ışkı diye kolum taktalardı. Şöyle etip, azatıp gitti. Opa, biz Kinzikeyev bilen, Şamil bilen oturup gittik Tomski'ga. Tomski'da 2 yatarlı koydular. Şundi materiallar, okkına prostiniler, ul menderler nindi. İste gittindi bizning. Rahaslanıp, yukluyuz anda o koydularda. Egzaminler başlandı. Egzaminde literaturadan benim elekte bilip Sülerge Elva Tolstoy, Ruslar var mı? Есть русские? Yok. Нет? Ну я по-русски, по-татарски, по-башкирски, извините, ладно? Значит, şöyle edip, меня elekte Лев Толстой рассказать «Война и мир». Ben onu okumadan da indi. Okurga vakit koyalım. Utanma, kiserge gerek, pişne yandırga gerek, suya varga gerek, iş kıvartıl, ete geynege buluşurga gerek, nişik koyan okuysun olur.
elbette attı. Şundan degan narsa turunda ekanini o'qidim endi. Va sug'ish turundan Apollonni bo'lgan vaqtlar va shundan so'radim, bir qishqiribgina menga so'ra durtni qo'ydilar. Şundan geograфия сдавать ettik, математика. В общем, средний балл получился входной. Bizni oldilar ikimizni de şu училищега пушки на конной тяге. Şuna etip училищеда bizga otlar verdiler, har birimizga ot, maltık. Вот. И o'qita başladılar. Bir kızık indi barısı da. Vakit жетmeyindi. 11'e kadarlı öğreniriz, o'qitamiz, endi taktiksiz otni da öğrettiler. Niçe o'tiriga, niçe yuriga, niçe anarga minirga, bek nakaratındık. Var şunu için de hamandağına isen, hatta da yoldan buzakkına. Şundan Finski soğuş para bizni birinci kursdan so'ng aytdilar, Finski so'ushga boramiz. Bek motor poyezdlarga o'tirtib, narsa endi shumi. Ya shumli o'yli откуда-то. Значит, bizni o'tirtdilar motor poyezdlarga. Kelib jetdik Moskvaga. Moskvaga kelib jetgach, Finskiy front yopildi. Bizni Sibirga uzatirga uyaldılar, jiberdiler yılı yakka. Tugunda 40 gradus biz ketganda, Rostovda 13 gradus tepla. Tugunda moroz edi. Shulay etib boshlandik biz Ukraga Rostovda. Bizga shu qadar o'xshadi. O'xshatalar, kiyindirarlar, yuqlatalar. Koykaları var da жылы, kazarmalar жылы. Prямо endi исключительно biz tigi dunyoni ko'rmagan, bizning ishlar rahat. Hali mana yoshlar отказываться etadilar. Училищеga da, xizmatga da boriga. Mana men xizmat etdim, umr bo'yi, alda xizmat etdim. Men hozir voyishkomatda ishlayman уже necha yillar, 40 yil endi. Men boshqa ishlayman hozir. Yaratmam uyda o'tirga. Veteranlar bilan ishlayman birga alarni. Mana o'lgan xalqlarni sevib topamiz. Ranenlarga bo'lishamiz. Komanda so'g'ish bizning uchun bitmagan. Mana har vaqt, har yilni birer narsaga topamiz, birer kishini. Mana ko'pdan tugul topdik. Yürü endi yıl sayın kila iş yoluttu. Bir veteranın, o'lgan veteranın endi kızı anaga urush etmoqchi. Topib, biringiz men topib atayni. Topdik bit. Xarkovskiy oblastda Bratskiy mogilada otasi. Otasi yanında iki brati otasının. İş kötü topdik. Buna ama şunun biraz animasyon temin. Şundan soğuş kile başlagaç bizden ilge annas tiginde yeşiltenmiyor. Yeşiltensiniz mi? Ne kadar ki? Ha? Yeşiltensiniz. Şundan soğuş kile başlagaç ilge bizni so'g'ish oldindan neden училищеdan leytenant jasab chiqardilar. Ishlamaydi. Ha? Spasibo na savolga. Вот. Shundan sukkava ishlar hali. Члена. А вот мы неправильно нажимаем. Вот тут одна cosa керек.
Şulay etip, bizni Rostovskiy училищедан çıkardılar tugul, bettek okup, bitmedi şimdi. 2 oy kalgan biterge. Bitirdik, bizni leytenant yasap, revolver berip, jiberdiler, harbiler niyene. Войска. Меня jiberdiler Киевский особый военный округ, командира взвода противотанковой артиллерии на конной тяге. Город Коростень, onda men aldım vзвод, üzerine 21 yaş, 30'lar kişi, 15'ler at, 2 brişki, Davasa'nın. İkisi грамотные, bir 8 klas, birisine 10 klas, kalganları 6-5 klas. 6-5'lerini jilerdim, atlarını kararına. 8-10 klas panorama deyip atılı, наводка, наводчики на орудиях. Bu jigitler varsa bir gayret buldular. Boyvoy buldular. Hatta soğuşlardan kurmayan, Araplar harbilen okumaganlar, mutlak neler bilmeyen erseklerin, olar neler doğru geldi tek tiz demek ki ne okutta var. Mutlaklar bilen doktorga da bir narsa bilmeleri. Dürüst de şu, nemin dürüst bilemem işte. Şundan komanda kildirizge soğuş başlarga kaldı 20 gün. April ayında boyvoy trevogu bilen köterdiler, ettiler, bir narsa olmağız. Benim bir şimala bir bari yana kiyim forma, bayarlı forma. Ol kaldı, kazarmada biz barabız imiş manevr Юго-Западного военного округа. Barabız Tokütünne, kündüz atlarını koruyuz, halkını aşatabız, dıgalarını pürüveytemiz, atlarının atına kiş atlı başlıyoruz. Şulay etip Ukrayna'da öttük, Belarus'da öttük, gelip çıktık Белорусско-германской границы. Это получается северная зона Белоруссии. Manda ettiler tizgine огневой позиция yasağız. Puşkalarga da, atlarga da, üzügüzge de akuplar kuyuğuz. Bikkine, motorgına orman yanında, orman içinde yasadık pozisiyalar, puşkalarga, atlarga da, akuplar yasap, kuyuda gezerek. Bu уже 19. April. Nerede? Evet. Ben mikrofon bilen söyleşine bilmem öksette. Şundan 21. April'de ben tekşirdim soldatlarını, atlarını kaniga, brişkiga şirin yağınıp yattım. Saat 4'te воевая тревога. Erten. Немецкие полчища, немецкие войска, нарушив все договора, вторглись в нашу родину. Наша задача уничтожить
и отбросить. Вот и все. Ну, снарядlar var ya, patronlar var ya, kış var ya, дух, духовное настроение, эйбатир, без них воспитаны против фашизма, мы их не признаем. Это удивительная страна была. Она гуляла в Караге, сырветины грамотные. Германия, да, биг просвещенных людей было. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Роза Люксембург. Умнейшие люди. А вот там образовалось фашистское сначала движение, что за одну ночь фюрер Гитлер со своими однокашниками, будем говорить, уничтожил тысячи человек, демократов, и сделал переворот в пользу фашизма. Вот так было в Германии. Вот, значит, Киевжит 20 апреля, 21 команда. Рыть окопы. Они вторглись на нашу родину. Я вам и говорил. И вот мы, конечно, окопались, сколько могли. И они ровно 11 утра, я биноклем смотрю, идут, как будто они идут на прогулку. Засученные рукава, на грудях автоматы, противогаз висит, маленький вещмешок, еще песни поют. Ну вот мы, значит, получили приказ открыть огонь. И вот этих ворвавшихся войска все уничтожены были нами. И этот день на этом кончился. На следующий день тоже так они повторили. И мы тоже уничтожили. И так 3 дня подряд эти войска были уничтожены. Вот мы удивлялись. Германия считалась прогрессивной страной. Много там умных людей было, физиков, математиков. Ну, такие деятели, как Карл Маркс, Энгельс, вот, Карл Лепкинс, Роза Люксембург, они все немецкие демократические деятели. Они боролись за свободу Германии. И таким образом обманул всех, как всегда, фашизм стал в Германии. И вот, несмотря на договора, они вторглись на нашу родину. И что интересно, совершенно они были, ну как вам сказать лучше, ну не умные, вот так скажу. Как может одна нация считать, что они самые главные во всем мире? Остальные все рабы. Они вот так считали. Особенно славяне враги у них. Славянские народы, в том числе русские.